अहानबदा मरुइबा पाउ अरामबाई टेंगोलना कुकी नुपी अमा थेंगनबदगी निंगथीजना टेक्ता कायदना पुलिसता सिनरगा पुलिसना 𝐂𝐯𝐴R सिनख्रे मोइरांगी रिलीफ कैम्प लाइरिबा चुराचानपुरदगी लांजेलक्पा मियोय अमदा MLA ना फजदबा मवोंगदा ट्रीट तवी हाइबदगी इरांग हौरख्रे फुबाला मनिंग चिंगफाई कुकी खुन अमदी मनाक्ता लैबा बंकर सिंगदगी मैतै खुन सिंगदा नोंमै कापसिलख्रे अमदी कासार पुलिस ना चुराचानपुरदगी कुकी ड्रग लालोनबा मंगा लुपा करोड़ 10 हेनबगी ड्रग का कोदना सालचा प्रादा फारे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्चबा नुंगथिलगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरबसिंगबु सुरबला माइरेम्बम मतरामना ओक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मचा खाइना पिजरी यामना पुक्चेल चाउबा मिनुंगसी हाइबगी सिंगथानिंगाई ओइरबा थवोंग अमदा ngasi अरामबाई टेंगोलना इम्फालदा युम बरा थीबा लाकपनि हाइबा कुकी नुपी अमा थेंगनबदगी यामना फजना लुना तौबिदुना ममिंग मथा तपना हंगलगा पुरमपाट पुलिसता सिनरबा मतुंगदा पुलिसना IG असम राइफल साउथ की हेडक्वार्टर दा मंत्री पुखरीदा पुरगा असोयंगाम याउदना सिनख्रे असम राइफल्स ना महाकी मयुम लैमखोंगदा टेक्ता कायदना थिनख्रे हाइरी कुकी नुपी अदु अरामबाई टेंगोलगी गाय स्कूल वांखा यूनिट 19 ना थेंगनबदगी महाकी ममिंग मथा हंगबदा 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐈 लैमखोंगदगिनी मचा अहुम लेरे हाइना फोंदोकी हाइरी महाक तांकुलगी फेक आधार कार्ड अमा पाइरगा विंगर तोंगलगा लाकपनि हाइना AT गी लुचिंगबा कोरौंगानबा खुमन्ना महाकी सोशल मीडिया पोस्ट अमदा खंगलकले कुकी नुपी असि मियोइबगी मिनुंगसी येंगलगा पुलिसता सिनख्रे अराबाई टेंगोलदी नुपी अंगांगदा खुद थादे हाइना सु फोंदोरकले नॉर्थ ईस्ट विंडो न्यूज ना पुलिसतगी फंगबा पाउदा नुपी अदु ngasi नुंगथिल पुंग अमगी ममांगदा 𝐂𝐯𝐴R साउथता थिनगिबनि हाइरे विंगर लाप इम्फाल पूरा तने माना सुहाइबी दे खुन के लिंग यूम छीबा यूम भारत चुराचानपुर मैतै इथनिक क्लास कमिटीना मखोइगी डिमांड 3 डिसेंबर 15 फाउबगी मनुंगदा पीनबा लेंगाक्ता थमख्रबा तुंगदा ngasi मोइरांगी कोनजेंगबम लेकाइदा वकत मिफम अमा पांगथोखी मिफम अदु हौरबा तुंगदा मोइरांग AC गी MLA TS शांतिना मागी मनाकला उ वरी सासे हाइना कौरक्तुना मयाम चटखी MLA गी गेटता मयाम चंगसिलकबा अदु पुलिसना ngak सेलगा वरी साननबा ngainaringैदा ओइनाम रवि कौबा चुराचानपुरदगी मोइरांग कॉलेजता हांगबा रिलीफ कैम्पता लैबा इनमेट अमना फोंदोरकपदा MLA ना लाक्लिबसिंग अदु करम्बा केम किनो ममिंग इसिलो हाइकी अदुदगी मंगोंदा नंगदी करम्बा केम किनो चंगो हाइना इनसिनकी अदुगा यामना फजदना चैकी हाइना फोंदोखी मंगोंदा फुरकपदि लैखिदे अदुबु MLA अमना असुमना तौबुसी नुंगाइते हाइकी MLA की ऑफिस ऑफिस कोई चांगोसे नुपी हानलोइना चांगहान ले पा चांगंगादा नुपी चांगी मरकता MLA सुलाक्रे बा MLA ना करम केम नो ममिंग लो इखलो मा याम साउना वांगांगे अदु आइना नुपासिंग चांगान कौसिलिंगाइदा MLA ना इमोंदा नंग करमबगिनो साराई के कॉलेज की ने कॉलेज को दि चांगो साराई चांगे मी लाई मी वाली सिंचाना कौसिंगी हार चांगो दि चांगो हार का माना इमोंदा सि नंगल जा हाना सुमाइना सुमाइन को चिलगा काना फोर्स का तौरे अदगी कितंग चपहर का आई सिंग गक्षम की चिंगला हाय ता को से पायर का माना मागी ऑफिस पुसिला ऑफिस आई चांगे अदो माना थोनो सिंगरे अदो मान सुमाइन आई सि पामोनी से पायर का इल का मागी हानदा माने सुमाइन हुए बको इथोर मतुंगदा नंग काइगिनो नंग आइगोंदा सुम सिनियर से काइगिनो अदुगा नंग आयु सिताब्रा हाइबा करी के आयु टेंशन लैना हजिकुदि खरा कन तौरेबा तुंगदा अबुंग कौबा इनमेट अमना मखोइना डिमांड खरा तालिबसी खनाबिरगा तौबिगद्रा खनबनी अदुबु अंगांगदा नुंगाइतबा मवोंगदा चैथांगबसी मापी मपा अमा ओइबगी मतौ नते हाइखी महागना मखाताना मखोइ कुकी नते मैतै मसेलमी कुकी गी लिचत मानबासी नुंगाइते लोइनना मखाताना खोंजंग संगसिनगिनी हाइखी कौटागी प्रीफेब्रिकेटेड हाउस लेजबनी ngasi अखोइना फमजरिबा अखोइना चार्टर ऑफ डिमांड खोइना थमजरिबा वाफमदुगी मतुगिना अखोइ कोनजेंगबमगी आईने की हेडक्वार्टर दो फमजबनी अदुबु खोइगी मोरांगी MLA श्री साधीना कोखतपिरागा अखोइ वरी ताना से न कोखतपिरागा मागी ऑफिसता चंगजरुरक मतमदा मियोइबगी मपी मपा ओइबगी थोंग से पांगथोक पिरक्तबा अंगांग बु मंगक संपार पुसलगा नंग करम ग्रुप नो करम नहारो नो हाइबगी थौदांग सी मा याम कनमली कोइ इमेट की बरक्तगी
अदुगा अखोइना तांजरिबा डिमांड सिदि अखोइगी फंगबम थोकपा हक खरा गदुगा तांजबनी मपी मपा ओइबा मोइना करिगुम अदुगुम की चतरो डिमांड द अखोइगे फजन वरी ताना बिबि याय अदुबु ताना बिदबिगा द कोक्सन बिगा माना अखोइबु नमथाक तौरगा नमफुदा तहनगी तौगबदुदि अखोइ इमेट की मामदगी पेंजदे ngarang numidang Christmas ki harau lungai ba marakta Bisnupur district ki Fubala maning Chingphai kuki khun amadi manaka laiba masing yamlaba bunker sing dagi kuki militant singa numidang pung 8 dagi pung 12 fawba maitei khun sing da onsen duna nongmai maruna nong chuthalakhrei sutharakhiba nongmai marugi nong aduda khun ngakpa volunteer singna tangai fadana khut handaba yadabadagi handuna akan mamong da kapnaki chinga nakna laiba khun sing hausiksu langi chaitheng fangli loijing loya chingya tamya da laiba miyam di ahing tumba yanadri numidang lambi sorokta maira paibi singna ahing yarek tuna sangli thanipal fajilaklaba irang asibu asum loisinba ngamdana leiragadra haina miyamna hangnarakle Thazaba yaba pau ama fangbadagi Assamda Kasar Police na BSF ka loinana Salchapra area da Bolero ama khamlaga thihumba chathabada masing yamlaba mayai kalaba drug yaba tablet lising yankhai ka konana Manipur gi Churachandpur dagi kuki drug lalonba manga fakhre Assam Police dagi phangba pau amana hai faraba kuki drug lalonba manga adudi Munglian Khop chahi kunga mapan pi thangkhan lob Dapu Khan Ligan Chahi Nifu Nitoi and Alex Lalja Haulun Chahi Kuntraga Nitoi Amasung Paulin Mun Chahi Nifu Marini Makoi Manga Mak Churachandpur dagi ngaktani drug singadu Bolero registration number ML4D8981 da yamna lona aronba chamber sing da haplaga purambani drug singadu gi mamal black market ta lupa crore lising yankhai hengani hairi drug singadu Churachandpur dagi Assam da purak lambani haina police ki power sina hairi narco terror gi makoni haina riba Churachandpur dagi drug lalonba singna Assam da lupa crore kya gi mamal oigedaba yamlaba drug sing puba gi thaudok handaki asina ahan banate mamanga su kuki nupi kya yauna drug ka konana Assam police na fakiba laikhrabani Social Welfare Department ki makhada Manipur All Age Pencil Scheme gi oina ngasi Mangol Nganbi College Ningthaukhongda leiriba lanjelakpa mioi singda works amadi Yas Minister Govindas Konthaujamna All Age Pencil Card sing yenthokhrei thoromaduda Minister Govindas na District Social Welfare Officer and Jotis amadi Apun Balup Ningthaukhonggi Vice President RK Tombisna na President Member oina saruk yakhi RK Tombisna na relief camp ta leiriba singda All Age ki pension piba asi nungaiba fawi aduna Atai fangba yaba watliba singsu athubada fangnaba sinbiyu haike ngasi yauriba college singgi miyoi singase asida ladana atopa la yauriba phone thagalakpada khara thena lapa nagaragana hajinga su sie marakta yoba thagalakhiba chingudi soidana bibiragani hairaga amuka suhen haraukani Mr. Publicity koigi Manipur all age pension quite yam koinoda relief ti yamna masik automatically relief ti leiba hansing eligible hansing all age taba ana iron dressing aduni agoda yaw question ta fine ki masik yami aduni matang ising yeto class da department social welfare department na card and through program sta earlier card sarak bagi ising yeto program sta peka si kan si lamatan lamatan Karena petokun bakul mudi kamu nari, karena petokun bakul mudi kamu. Thailand degi aku isi mipantang mudi kerja dewa, masari minta boleh bawa dah minta boleh sebab tu rumah jadi yang mana berarti. Anak aku ini koci thangba, oi dewa oi betul betul sama, nak apa nak kerja ini bila kerja dewa. Aku ini jadi betul betul bencana. Aduh buruk apa ni? Aduh masih di aku ini. Fattaba kuki narco terrorist karagi thawinsim lagi thaptok na lapase paidi ingena laibak thibani thaptok na badana tana madu maram ore aiga leifum sa khanan laba kuki gidasu majdai gidasu koi leiri putu sise asi matam sangjilapa sin sarkar karam na kari polisi makana koisi Aku tak dulu lagi apa pun ada, orang nama pun nasi dia ada dia, kan nama pun jadi
खनजरी DSWO and Jotisna Bisnupur District na Manipur All Age ki pension phangba heli loinana ngasi pidiba karseng asi October 2023 dagi December 2023 fawbi oina pension ki senfam phangadabani haiki Minister na pension karseng adu relief camp ta leidiba ahal oiraba mioi singda khusinaraba matungda maitai haiba kanglup asi ingna chikna leiba pamba Kanada su landana araiba khrana penthok pangamba kanglup ni haiki adubu khanghaudana kuki terrorist singna irang horaktuna matam sanga nungsi sanana laminaraklaba furup anibu kaina hanaba hotnari lengakna yariba makai irang loisinaba kanna hotnari haiki People's Committee on Restoration of Loktak and its associated wetland Manipur PCRLAWM na sinduna National Hydro Project Corporation NHPC Limited na mapu oidiba Loktak Hydroelectric Project na Manipur da pidiba chaitheng haiba hiramda miyamgi oiba khana nainabagi thauram ama ngrang Imphal West District ki manung chana leiba 𝐶𝐲𝐾𝐄 da leiba ibudau ibendaugi laibungda pangthokre Loktak Pat ki akoi bada leiba tongan ba kendra taramanga gi miyamna saruk yaduna pangthokiba ngasi ki miyam gi mifam aduda People's Committee on Restoration of Loktak and its associated wetland Manipur PCRLAWM gi chairman A Bira Maitai PCRLAWM gi advisor 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐂 ngakpigani Jugeshwar Aiba Ranjit Ningthauza Convener Soibam Tombana Chingba mioi kyana President Member amadi Resource Person oina saruk yaki Khana nainabagi mifam aduda thoramgi nungi oiba warol piraduna PCRLAWM gi convener Soibam Tombana hai kumja lising amaga chamapan marfu humdoida commission tongkiba Loktak Hydroelectric Project asina hana leizaramba Loktak ki phibam amadi masigi akoibegi phibam loinana malemda amata ngaidiba sangai National Park asida asuki matik chaitheng pirakli maram asina sanglaba chahi nifugi matam asi ithai project amadi Loktak Hydroelectric Project asina miyoiba samas khaktada natana sanga jiba panba kayadasu atat akham leitana awa chaitheng piduna lakli project asigi matam chahi kuntra sujilakpada chahi manga amaga lona sangdok lamba amadi hauzik makha tana chahi kunmanga amaga su sangdoknaba Manipur lengak amadi India lengak na thorang torakpa asi aikoina thinghoba tangai fadabra haibaki matangda miyamgi mifam asi sinbani malemda amata ngairaba Kaibulamjau National Park kansi haibra natraga Loktak Hydroelectric Project kansi haibra haibasi miyamna khanbiyu haiki thoramaduda miyamna Loktak yaudana aikoi hingba ngamloi Loktak Hydroelectric Project yaudana aikoi hingba ngamgani matam loidaba Loktak Hydroelectric Project sangdokpa yaroi haiba kholau sing laubaga loinana environment Loktak Lake Kaibulamjau National Park amasung Pumlen Lake pu chahi nifu hena manghanduna laklaba National Hydro Project Corporation NHPC Loktak Project khudakta decommission Tauhangadabani amadi chahi kunmanga extension taunaba hotnarakliba asi khudakta lephanaba hotnaba haiba wafam asi state amadi center lenga nga thabak oina onthoraktrabadi NHPC Loktak Project ki pipeline oidiba Khodak Turel amadi Ungamel Canal ani asi miyam ga loinana thingzinba environment impact assessment gi achumba asengba report hek phangdriba fawba ithai baras ki gate manak Manga makhanghanba amadi chahi nifu hena miyamgi mangkiba lanthumgi compensation miyamgi ayaba lauraga lephanba haiba tongan ba warep singsu lauki Loktak ke phudam amasung masiya koiba ledana prithvi da amarta naira akaw phunjiba thadaleba National Park sangai lediba phamasi asoki mate disturb tori maramajuna aikoina asok shaba sahi lepugi matamase aikoi ahaiba project ani ithai belesabaso National Hydroelectric Power Corporation ani sina saithoi piduna miyodu khunai datna sahana jiba palan kaya dasu atat atham leitana awasi thing pidulai nasibi sahi lepu susula ko itanda asida Maki matam sujudam laba sahi kunsa dan matam sujudam sahi manga amal sulo sangdo amma nana hausi sahi asi matum sahi kunga manga amal sangdo kani haidana ekoi Manipur government amasung India government na local liba thara se ekoi thunghuba matam moyabra haibisi matanga ekoi le khananu bidokta nasigi People's Committee Restoration on Loktak and its associate Manipur ki maikoi tahuga yati haibu bedana nasigi phamasi santoshobani
हौजिक इम्फाल की लम्फेन पाता लेबा लांगोल हॉस्पिटल दा थबक तौरीबी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की क्वाक्ता संथोंग मखा लेकाइदगी अनिता सौग्राकपमना मागी पोकनाफम लमदमदा क्वाक्ता संथोंग यूथ वेलफेयर एसोसिएशन 𝐶𝐄𝐲𝐬 ना हांगलिबा मपुंग ओइना तोरबुंग कांगबाय अमदी चुराचांदपुरदगी लांजेनरकलबसिंगा लैदिबा रिलीफ कैम्पदा चाकलेन अमा चामिनदुना अनोबो चही लिसिंग अनिगा सुपना कुनमरी लाकपगी हराव नुंगाइबा फोंगदोकमिनख्रे अनिता सौग्राकपमना मागी लैखिद्रबा मदौ सौग्राकपम मेरा अमदी मबेनदौ सौग्राकपम ओंपी बिदुगी सेवा तौबो ओइना रिलीफ कैम्पदा लैदिबसिंगा चाकलेन अमा चामिनदुना लाकलिबा अनोबो चही असिददी अवाना लैतबा मणिपुर अमा ओइनबा चाकलेन अमा चामिनबसिगा मरी लैनना कुमारी अनिता सौग्राकपमना हाई इरांग असिदा अवाबा नंगलबा मियामदा करिगुंबा मतेंग खरदा पांगबा ओइना चाकलेन असि सिंजबने होरपने अदो आई मफम सिदा यामना तोइना लेबा फंगजद्रगसु आई मफम सिगी सुमाना वाना तारबसिंदा नुसिदुना आइना चाकचारे नमा चही गसिलको मतम सिदा सिंजबने हाउ तब मयाम सुमाना चामिनरगा जुजि थोइबा इरांग से इन्ना शांति लेना गवर्नमेंटनासु यंगसिनबिरकनाबा आई साइडगी थमजरी अदुगा आइना सिगी मेन ओइना सुदा सिंजरी से मयाम सिगी वखन खितंग ओरसु मोइगी मोटिवेट तौनिंबगी दमकता आइना सुमाना हौजिक पाउंगी मरक्तना अतेनु ब्रेक अमा लौमिनसी To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐶𝐄𝐲𝐬 School. Excellence in education. Diabetes ko loy na hingiba sen thamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamle. Khong hamba nungai tebasu numit manganigi manungda fahan bangamle. Bile saibadi nungsang nabasu chama da chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu thamagi manungda fagat han bangamle. Pomnamak natural oy ba hidak makalna laying jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chabagi mathaw su tararoi. Hena kupa parol gidamak ngasimak langsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Matam sana luhongba haibase adongi punsida mangjariba manglan adu mangphauna na bahotna ba amadi imung manungi pandam adu phangna na bahotna bada achoba mateng oigadori bani aduna matam sana luhongbiu luhongbagi damak wabi ganu mateng pangjage mateng pangjanabagi damak leijare boisa kokjet decoration khetri bengun mayai lekai Imphal East apamba mawungi borgi kokjet yachari ahongba mamalda dress waibiba amadi leibagi kudongchaba punamak phangbigani lengsin birau boisa kokjet decoration khetri bengun mayai lekai Imphal East asida sunatana luhong khongdungbagi makeup photography amadi videography camera ahongba mamalda stage decoration singba punamak ahongba mamalda phangbigani lengsin birau boisa kokjet decoration khetri bengun mayai lekai phone number 9362323252 amadi 9863842557 boisa kokjet decoration khetri bengun mayai lekai Imphal East ब्रेक मतुंगदा मयाम बुतराम नोक्चरी KMB Trophy Samaram Football Club na sinduna second KMB Samaram Trophy 2023-24 KMB Memorial Under 15 9A Side Football Tournament ngarang Samaran Playground da hongdokre punna team kulhum doina group nipan thokna khaidok laga sanaga doba tournament hongdopagi thoramda international football player 𝐂𝐲𝐬 thausinghana athoiba mithunglen Brighter Angel School Samaram gi founder ngangom ngakpigani ngangbam Mani Dazana Thoram Mapu, 𝐂𝐲𝐬 Manihar, Nongmaitem Lukhoi Amadi TH Kulachandana Akanaba Mitunglen Singoina Saruyaki. Hogdokpa Numit ki ahanba round gi match da MFC Sapamna Samaram FC bu goal ama sunoda thoiki MFC Sapam gi mai pakpa gi goal adu match ki tara mari suba minute da jersey number 6 Basun Chanki ani suba round gi match da Young Star FC Sangayumphamna Maida FC Sangayumpham bu goal ama sunoda maithiba piki Young Star FC gi mai pakpa gi goal adu da match ki kuntret suba minute da jersey number 17 Bizena Chanki tournament asigi winner da sel oina lupa
लिसिंग कुनगा लोइना ट्रॉफी रनर्स अप दा सेन ओइना लुपा लिसिंग 15 गा लोइना ट्रॉफी बेस्ट प्लेयर दा सेन ओइना लुपा लिसिंग अमगा लोइना ट्रॉफी अदुगा बेस्ट गोल कीपर दा सेन ओइना लुपा लिसिंग अमगा लोइना ट्रॉफी गी मना थमली हाइरी हजे अरोइबदा मरोइबा पाउ मुहना पिजरी अरामबाई टेंगोलना कुकी नुपी अमा थेंगनबदगी निंगथीजना टेक्ता कायदना पुलिसता सिनरगा पुलिसना IGAR साउता सिनख्रे मोइरांगी रिलीफ कैंप लैरिबा चुराचांदपुरदगी लांजेलक्पा मियोय अमदा MLA ना फजदबा मवोंगदा ट्रीट तवी हाइबदगी इरांग हौरख्रे फुबला मानिंग चिंगफाई कुकी खुन अमगी मनाक्ता लैबा बंकर सिंगदगी मैतै खुन सिंगदा नोमै कापसेलख्रे अमदी कासार पुलिस ना चुराचांदपुरदगी कुकी ड्रग लालोनबा मंगा लुपा करोड़ 10 हेनबगी ड्रग का कोनना सालचाप्रादा फारे ngasigun notice window na sandok chaba nungthilgi manipuri paw matang ase loijare makha tarakpa updates kidam miyamna notice window bu meeting ta don lebiu miyam bamuka sona khurumjari